Meni je najzanimljivije kod Avatara to što zato što je Cameron zapravo hteo da spase bioskope. Znači njemu je misija osnovna bila da spase bioskope kao biznis i kao iskustvo. Jer je to njemu bitno. On je radio Terminatora, znači on je radio te veličanstvene filmove, on se loži na te kamere, on je tehnolog filma, opterećen je to granulacijama, kvalitetom rendera ili čega god. I onda on hteo da spase tu industriju i to mu je bila misija i on je delom to uspeo da odloži propast bioskopa, ali zapravo, šta je meni zanimljivo, što ti, brate, gledaš Avatar i dobiješ sve te poruke i onda izađeš i kao ti si u tržnom centru i odeš kupiš gaće, pojedeš sladoled i kao Milka, hoćemo espresso ili cappuccino? Ja, boli me stomak, i ovdje, ajmo kući. Meni je to u stvari najbizarnije, što se sve to u tržnom centru.